E ngā iwi o te motu nau mai, tau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake, e whātekau mā waru atu anō ngā take coronavirus hou kua kitea i ngā haora e rua tekau mā whā, kua pahure, te kau ngā take tūpono. Nō reira e onorau e whātekau mā whitu katoa ngā tāngata ki Aotearoa nei kua pāngia e te mate urutā. Ko te rongo pai ia e whitu tekau mā whā ngā tāngata kua whakamāui ake i tēnei mate. Te kaumawha ngā tāngata kairo ho hipera, ka mutu e ata piki haere nei te kaha ki te tokorua i taumaha i ngā rangitata nei. Nō reira ko tahi mano e whiturau e whitu te kaumawhitu ngā tāngata kai te whakamātauhia i ara. Kua whakaroa hia ke te wā tū oho tata o te motu mā ngā rā e whitu. Nā i puta te whakatau e tika ai tā te kāwanatanga kaupare i te horapatanga o te mate urutā. I tēnei wā e whāwiki tonu te roa o te pākatinga. Nā kaia heta gārna ngā kōrero o te wā, he oi tuatahi ake kia mokowhiti atu ki ngā rohe. Nā ki te waiariki e tūana ngā pihi o wētahi kainoho i rotorua, ki te tini o te hunga tāpoi e haere kuri noa nei ki o rātau hapori. Te aro atu ai ki ngā tikanga whakahaumaru o te motu. Ai whakawānui ake i tēnei kaupapa, kia whakawhiti atu rā tātou ki tā tātou tangata, arā kia Kereama Rights, e whakamaina i rotorua Kereama, ko ai mā ngā hapori e kōrero hia nei. Wikitoria, kua au atu i te ruarau tau te whare nui nei a tama te kapua o tira, te pā o ohine mutu e tauwhiro ana e whakamiharo ana i ngā manuhiri tuarangi no ngā tōpito katoa o te ao. Hoi anō no te ahiahi tonu nei te whare nui ka ripenetia, hei tohu ki te hunga tāpoi kua aukatihia, kua rāhuitia tēnei wāhi ki a rātau. Aha kua ngā kōrero aki te kāwanatanga ki te hunga tāpoi, e takataka hia tonu tia ana e rātau wera tikanga me te aha e tuana ngā pihi o te tangata whenua. Hinemutu is closed to all non-residents and tourists. He karere whakatūpato ki te hunga tāpoi. Keep out. It was becoming pretty obvious that message wasn't getting through to the tourists, so it was just a free-for-all of tourists coming through here. I politely come over and ask them to leave our park. Ko ia I whakatūhia mai ai e Inia Maxwell ngā tohu nei, he nui no te hunga tūruhi e karore kuri noa nei I te pā, o tira e hoia nei te awa o tuhina. The reaction coming back from some of those tourists was more or less, it's our right. So before we started to have hakas and pull out the taiaha and deal to them in the traditional way, we thought, well, we'll put out the sign so it's nice and clear. I nā hoki e mui ana te pā rongo nui nei e te tini o ngā kuia me ngā koroua o Ngāti Whakaue. We've got obviously our kaumātua, which we're really concerned about because of them being really susceptible to this virus. My father, he's over 70, so he's for our whānau, he's our main priority. My concern is that our vulnerable and our Pākeke are going to catch this COVID virus. He raru e kite ana hoki e 50 kilomita ki te rāwhiti I Maketu. Being one of the entry point homes into Maketu, I can see the coming and going of traffic, and since the lockdown there's been a lot. Aha kua ngā tohu kei ngā tomokanga e rua o Maketu me ngā whakatūpato hei tā WIREMU EDMUNDS toa o te hapori I rite tonu ana te tū o te ihu. We have moved 8 on so far at different times. Despite the signs that we've put up as a proactive measure, we're still having tourists come here, still freedom campers coming here. Ko te awanga nui o te hapori nā te tawhiti o Maketu I ngā taone nui, ko te ruarua o ngā rauemi kei a rātau ki te pā mai te mate ki konei. We don't get access to supplies, resources, police presence like the main cities do, so it's about our community pulling together to respond to this. If we have a family member that tests positive here or becomes seriously ill, we don't have the resources to cope with it. He oi hei tā te komihana pirihimana hei tā Mike Bush, kaore e roa kā tau ngā whaina ki runga ki a rātau. If they're persistent, repeated breaches, we'll take action against them, absolutely. He oi anō tā ngā hetiri nei he tū matāra mo te oranga o rātau hapori. E hoa e hara I te mea koe nei anake ngā hapori e tū ana, e tū heteri ana, a korongo kōrero au moroto o
Ngātirangi wewehi, koera tētahi iwi, ko whakatū i o rātou aukati nā runga i te tini o te hunga tāpoi e haere poka noa ana, ki reira ki te awa hou, ki reira tiro haere ai. He a wanga nui tēnei ki a rātou i nā hoki 53 ōrau te hunga kua pāngia mohoa nei i haere mai i tā wāhi i nā noa nei. Koera neke atu i te haurua rātou i haere mai i tā wāhi no reira. Koera te māharahara nui mō e nei hapori. Ke rea marae te mihiana ki a koe e nā whakamāramatanga. E tapatahi ana te waihoe a ngā ratonga hauora aiwi puta noa i te motu. Kia pai ai te hāpai a ke i ngā whānau e hia āwhināna. Ko te tarahiti o te haua whiowhio ki o Tāngarei kai te mura o te ahi e mahi ana mo te oranga o te hapori te take. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero kia whakawhiti atu ki tā tātou karere i te tai tokerau, arā kia Rukuwai Tipene Ellen. Rukuwai, kei te pēhea ngā whānau i a tātou e noho here nei? Ai tēnā koe e Wikitoria, he nui ngā hiehie o ngā whānau ki ēnei koha kua hoatu e whānau ora ki ngā ratonga hauora puta noa. Ka mutu 2,500 o era ka tai ki te tai tokerau. 2,000 o era kua whakapauakatia e te haua whiowhio trust ki o Tāngarei. Ko ngā mea kai roto, ko ngā kuhuringa, ko ngā ārai, ko ngā ketu, e rā mō mea katoa. Ana hei tā te kai whakahaere, hei JANINE KAIPO, he mea nui tēnei mō ngā whānau. Really just worrying about our community and how they're coping, and we know we can't do everything, so we'll try and alleviate some of the areas of stress. E hoa he hau e tahi o ngā māharahara i ngā hapori e mahi nei rātou? E hoa ko te wai, ko te kai, ētahi o ngā raru nui ka pāki ētahi o ngā whānau te tai tokerau. Mō ētahi o ngā kāinga o konei kei te noho tonu rātou ki roto i ngā here o te taumata tuawha mo te tiaki wai. Nā reira, kei reira tētahi māharahara. Arā ko te tuarua ko te wāhi ki ngā kai, me pēhea te whakaroa ake i te whakamahinga o ngā kai, kia kaua rātou e puta noiho atu ki ngā hokomaha. E mōhio ana tātou he wā pakeke tēnei mā tātou katoa. E rangi ka pakeke ake pea mo te hunga kaumātua kuia tūroro noki. Kai reira te haua whiowhio trust e toro atu i ana ringa āwhina ki tana hapori kia tiki atu i ngā rongoa mā rātou. E taratahi ana, e tūroro ana. Hei tā tēnei kuia no te kaui mua ka pā te hoha i te korenga o ngā waka i tēnei rāhui. E pakeke mo mātunga me rawa ke motokaro e mea. Rawa ke ahua haere ki te mea. Mataku nui o mate te kakenga I ringa te pahi, te mate nei. Well, a lot of our whānau don't have transportation. Majority of them are elderly and just unable to get down to a pharmacy to get their medication. Hei āwhina I te hapori ko tā te haua whiowhio he tiki rongoa kia rua ngā wā I a rā. Ka mutu ka whakataka atu I ngā rongoa taino atu ki te mutunga o te rāhui. I think it's extremely vital that we have this service still running, especially in these times with, people restricting themselves as well as not having transportation and things like that. Nā rawa nā rātou e kore mā te mua me pēha te tiki wa mātou rongoa. E kore atu te tai atu ngani. I tako moi o tō rātou ngā kaukeri waingani I a mātou I roto I tō mātou apori o Tāngarei. Tōna rima ngā wā I a rā te tai atu o KAIPO ki ngā whare o ngā kaumātua o ngā tūroro noki. Somebody's got to do the mahi and I'm willing to go out there and do it, to ensure that whānau stay healthy and, that somebody is actually out there doing that mahi for other people. Pāte hoa. Pāte hoa I te nui te wharengari runga nei te mōio. Ke rera nan te oranga mau ka nohoi. Unless you actually need to be out there on the streets, don't. Stay home, look after your whānau. Aini ko te wiki tuaru o te rāhui ka mutu e hariko ana te hapori o Tāngarei ki te kite atu I tō rātou kai kawe rongoa. Rukuwai Tipene Ellen, te Ao Māori.